Okay, sanibonani-ke ngenza ukuthi sanibonani iy'ngane sikamkhulu wasemakhosini, sanibonani nonke enesedlozi. Ngibingelele nje nibingelele undaba esixoxa ngofakazi omkhulu wasemakhosini. Nje into esizoyicela yila, ngiyabona ukuthi abantu bayanda indaba yamajazi ukuthi ubonele elakwenye inkonzo angakhonzi kuyo. Ya. Nedika indaba ekanje la ey'ngane zakwethu. Ngizohlala nje odabeni ngalokhu ngilanda kakhulu ngibingelela. Ngibingelela nonke eMpumalanga eNingizimu Nyakatho phesheya kwey'lwandle la bebukela khona. Bangixelela bama-subtitle ngane zakwethu, angakwazi ukuthi ngi-translate kahle yonke into uma ngithola isikhathi. Nedi-ke ngizoke ngithi ukuyenza cause ngiyacabanga ukuthi umuntu angashayina i-contract yakhe isi-terminated. Sokwenza njena-ke ngane zakwethu. La umuntu usuke usuboniswe ijazi, leli jazi elakuphi, elakwenye inkonzo ongakhonzi kuyo. Mhlasimbe unikezwe elaseZiyoni la kohlaba ehlangane noma umNazaretha wakwaShembe, noma ungabe uboniswe kuphi la kwaLaganyane kuphi kuphi. Kungenzeka ukuthi kusuke kukhona lo muntu osuke ehambisana nawe egazini okuyena yena odinga ukuthi le ngubo abusisele yona athathe amandla kukhona azokufika ekhaya noma kukhona umhlahla asuke ezokulethela bona noma angazi, kodwa kuwena nalowo muntu. Kodwa ukuze uzu-find out kahle, nawe sewulalele, ngijwayele ukuthi uma ngabe nibona ibona senjena uvuka umuntu uphahla emsamo noma la uthandaza khona, ukubuza ithonga ukuthi lokhu kunamthelela muni kuzongilethela kuphi okuhle kumina. And then-ke bese ningenzela nje iy'ngane zakwethu. Uma ukuthi kwenzeke kwathola kanjalo, Nazaretha kaShembe hamba uye khona ufike uthole isibusiso khona, ubusiswe ngendlela yakhona. Ubuzobeka la ekhaya ucetha uma ukuthi khona isidalwa esikanje kanje noma sibe ukuhlwe nokumhlophe phezulu ekhaya, sibhule imimoya emibi silethe ukukhanya ngoba ingelosi vele kusuke ingelosi yokukhanya ezolwa nezithi ikuvikele. Noma ngathiwa elaseZiyoni la kuphi kuphi la nini nini, noma kuliphi uhlobo lwebandla. Ngiyathokoza-ke ngane zakwethu kumkhulu wasemakhosini, indaba enhle exoxwa ngofakazi. Kufana nokuthi umuntu uthi ngeke kwathiwa hamba utshele umkhulu wasemakhosini akubusele ibhayi noma akubusele ijazi noma akubusele amanzi noma akwenzele into ethize nento ethize. Leyo ayihlukile le yokuboniswa kanjalo. Ngiyathokoza iy'ngane zakwethu, ongizwile nobelalele uzawuzwa inkulumo yami ukuthi ithini. Ngicela-ke sikhonekthe kakhulu lapha emoyeni, ujehova kube kuhle kube mhlophe. Makhosi ndawuwe, amen.